Hello perlong ngamban se bani thuklai phi kane yo ka cha ai phi te perlong ngalala ke jing sisa menta ka we ke ro ka tri ba ke hak account Facebook jong phi so bahai pe jo hado bakut kisnga baru bani rap subscribe lem yang ngar so bah perlong agar par hok phi ba phi rap subscribe lem yang andre menta ngani thoi phi sa ka we ke tri ba ke laban hak account jo phi kala mur hak enga menta hi te hak ini ki minute bala det andre ngala rai no bani thoi phi mar dum dam menta hak met menta la met la kana bije menta ong la met apan cek lan rusan pasau dengan ban sesio da kami kano rong ting ni phi bejo pisah kai kumno keto kebriu dan menta kan ni tho bejo phi direct mane tho bejo phi kloi da kalong kumno ro te sung bhai ne ben ngah do bukun ngan betai phi getrik kumno kale trik yang mo te perlok sngoba kuma biang sung ba kersan yang nga kerpar hok phi perlok da jing sngo ik ber jing sngo red jok phi pinira persan le nga te ye pe do bukun ngan le da ka screen record ngan ni phi kumno ka tek song bat ngan kren artar ode te hakane menta da ke video dengan kalong tang jing lam prang han rengan hagi ka ke ba dai ban kren video ngan kren pe chuan nama ngana mara te ne ya kata te perlu tang ni pe kata ka topik ke le kumno yang ngalamut hak ngalamut ngat kata han rengala dan bok ma blai dang ida ya te perlu story ka ya kumne pe nong kong phải mà mình phải đi thì đại cá không phải hàng này mình lại hàng này chặt mà lại hàng to nông tao này even vạ lăng phải nó có cái story cái đây này hàng to ngầm có mau cái mà ini thấy trong even vạ lăng này thấy lại giỏi cho cái to cả là xã hắc account mà chung một là xã hắc account là bộ cái post cái lòng cũng này phải cái post hana cái bà cũng tốt thế phải này lại giỏi cũng này mà kumbang alas pen ipi ke video bedep sung bhape video bedep bang alai kai kumno ban alai nya kito kumno ke ai baroru te pe hakane video ro kene thai ru la ngat kum kane mo ila sha hak account dei ngam tip bai la sha pen thok ne ila lot los ai ke pisa ne ngam pati pan rei la sha hak account idai ne bhabru hade imat de ngaro la yamat mo I tamam lele ngam tip pan ne dei mano dei ngam tip re dei samla jong turu mo dia post kai pa FB tambah te samla jong te bhabru sha lele ta perlok ya le keberan kam pe hang ne kalang ko mo to ko post pangala de pen EP ko to be thok sudah pe te menta pe kem ne kala tek senga dang ko ngai pe ngan pen EP hang ne okay ne even walang mo pe jang to kala pen nga pe jang to kala ai ke link ai ko to ka chu pen bang pen thiang nga na mar kala hak mo te pe hang ne an kong kala trick yang aku ne pe everyone is getting it wrong. A blind girl lost her pencil. A blind girl lost her pencil, her ring, and her dog. What did she lose first? The winner get 10,000. Tengah la recommend, ngala comment pe ke comment jang ada kene. Ne her eyes ngo comment. Te ka ong no check your DM. Pe ni we flourishing la pasam ngam tip mo yo la sha hakam tip show mo ngam not shaban ong han rei ngong e pi menta dum dam be perlok. Ngai pis ngau thok ai banga keren la huri hura menta ka mensin ban khang noi ki prakasi baki nom ngada kane pe kal ong check your DM te pe nyala check ye DM mo ngala check ye DM ko ba ni kala ngala check baka text ngala check pe wow correct congratulation pe yang to kala thong wow correct congratulation kala thong to te how do you want to receive more money GPay PTM UPI nga ong GPay nga ai to number mo nga klem po berkhat ba ka dai sa hang ngala ni number la jong te hang to pat kaong ken all you need is to do approve the payment on your Facebook notification because the company is using autopay to send your GPay account. Are you ready? Kaong dan kami ngatang ban approve la ne ban pediang ye ka payment ka ba poi notice Facebook jonga man ba nama ka company ka dan kam ye ka autopay ka dan ti bithrai ki ba dan kam ye ki ba le online payment ban send sa GPay account jonga Google Pay account jonga nga ready ni em ang okay ka marang tahi wan ka code kum gane pe kum gane em dei chong te ba ma jong gane tap to see your login code hang te ma ka wan ka code kum gane pe ani jimas dan pi para ka sibi pe hang ne tap to see your login code kala sim yo te number jonga kala login te kala login ma ngan thara bil sung thui pi bi login ba kam tang kala sim number jonga kamu login account jonga tambah kam tip re password ka I no forget your account
find your account hakan nambar jonga tang takin kapan login code dengan yok ke login code dengan send your new code sekan ni sau kandai not live version hakapor takapor kala yok ban login account jonga mut kala to sendon nga tepet ngatap tu sia login code ngala tap pe ute login code kumanga kren hang ni pe kumanga hang ni doi ni sau kandai not live version pe hang to sau atau arsen kapan ma arnot sa san wenyo arsen be kapan tepet hang to yo ute de to ma arsen kapan te hang to no ngaklem reply ngal asung per ka mesin ma asung tho ma ni la login ma ngani tho hak per la ngala login kum kine bon sen ki account na mar ngade ba top up free fire ngatap up ya laki per log ki be ik ba thon jo nga be shania ya nga na mar ngaklem hak ya account jo ki ngaklem to ya account free fire jong ki akren de ka be shai te hang ne ken per log mala experience ne ka thang asung tho makani ka mut ban login ya account jo nga te ka ong no me pe the code was sent pe ni last the code was sent to your Facebook notification. The code la send you Facebook notice jangan screenshot but send you code hang ni kaong. The kaong go to your Facebook hang tu ka paragraph ba. Go to your Facebook notification and send the code you receive. Kaong la ya Facebook notice yang ki send you code if you receive. Smart kaong kelai be fast before expire. Kelai suai bukan code kapor. Tengah claim send show i pe kadang online kini ka dolap. Ngala bitar syam tah kalau online page yang lebih tar tang perlang ngani tho hok epi ngadang kwa banya dai pi pim de ben ngat hak ni ka apot perlok sabha wanam ngat hak ni ka apot wanam ngat ani ke jing buit te page hang ne ong ka ong ban yo reply page ke reply te ka ong hana page har sai toro ong na check your DM ngam tip kala text kum noi ima perlok andre sabha mar sen yo ka login ko jang pi kan posuri hura kum ne bai kan posori hura kum ne bet kum baka ong bet kum ne bet na ching yo te la wai san sa jar na pen oh my god bet to san sa jar ma ka post ma khnyo perlo comment sen pet ar pra ar pa pra poi pen 100% million BTC ne pen ni te perlo sam bhai ose re kane alam semua pera perlang tapi perlang dah ke mesin bas ngokia bah mentang ngas ngopang ke mesin dah ke mesin bas ngokia semua bahas supriang ngene video jang fi kala yang mentah himar sen dek upload hang dengan edit nok kala apa hagi abang ngaju edit ngani tho la tapi kwa te so comment po inbox jang ate perlang sambah share kene video kala si para kasih produk ras nam semi kari hanya trap mamtib da pisdon kibe mo ya bisa ni perlu karoro ngam kruslai kata para bri ulai long jo dan kido hamdang ngilang baras para te perlu sambah share kene baro ki perlu jang pi ko para sngab hakin mar kene lai ka hak ka fo ka kalau wit benia bah kalau wat benia bah tang ingin kesi namar ginang dan kucing bet kidang syapun bet namar ki jam ni lung ka bensen te tang kata perlu sampai rap subscribe lem yang bat ke channel lem yang mana ka por ngadan kam hok ipi klem pi ngam la ban upload kini video ku le shi bon perlu